Tini ni wano unuo doka ngwen ni be is support Honorable Linda Agnes Auma Amobero area Amobero member me parliament Melira district. Eno oro wakan ke doka ngwen kunu ko ni ukel kan me chohoro yuba me coronation amabel ni bario. The one achalo Lira district. One achalo Langi ke bulli mati lao kan o yuba era tira maybe ni ikwera ama bera ni ndwario donc en linda ko ni kawano tunu kan o mi support in both o mi ite bor won tok me we can tell both committee ametia boy yuba me coordination donc en tinini o mi ni handing over do hani angweni borri ke bor do togo ametikan boy to twa. Yes, Opoya Tech. Akeka Lao Cultural Institution. The Dokachalo won talk. Won come me investiture in your weir. A main office na nasha. You are your weir. The dong me Togo. A more ticket you can. Ticket the Muse Haji Musa. Madjuan Pachuto. Lucio Wino. Mon Bonyo Don. Joyce Otiri. Omar Liel. Karachiel kede won kom rasid yo iton yo kana kom gi pe ma ngeni atuno obedo mzee Maimudo Wing mzee Ogwanga Teku karakal JP Obonyo amiro ni adwok poj bote mar Linda amo yele me kubuwa kede young government me Uganda me Nagrik me miyo utin wano nuo dok ang'wen adongo ame kilo gi karo 250 kila achiel dok wano bino tich kede me gwoko jowa ayaye twak lao dusho e kom dok ki wano nuo dok ariyo okenne ame omiti wuoto tuke ame oyaye bod Odongo King James nuo dia achiel ame omiti wuoto tuke ame mzee Ton Rasid amo bedo chairman me Togo omiyo de kom doki dia achiel yeda okwanyo ko awuoto tuke ken ka gina ma omiyo kere lao wan miero woro yale mara kwena wan chako donyi ya chalo lao do amiro ni iduogo no pocha bore mat Linda yeni en wano kera chalo won come publicity apart bedo won come ke ken en na chalo member me parliament okwanyo chiente the association Gimela parliamentary group. Dr. Kwanyi Chienta chalo en in terms of million. A party mono a chalo vice chair me women council me Uganda. The Malinda office ge omiwa million a beach. Do atamani a kado yinila a nyiki ngonyi ti kemuni mor kere Linda. Kode dwa ko poch. Ten gina pira tek ko bero ngata me romo lobbying mene ni jamo timo ngo otuno. Ya yomi kom members me parliament wadushu ame tia teach. Mira mi ngechu ni Matt Jen Roth omiyo million a bich. Mira mi ngechu ni Obua Amson omiyo chena karo 20 million doko bero mi nushu. Mira mi ngechu ni Opia Churi omiyo more than 3 million. Mira mi ngechu ni members me parliament dushu contributing eti ministers Amea Woka Kobo, Jeno Mio million a beach, Obua Amson over 20 million, a minister Betty Moi, a Kena, Omio million a par, me one receiving. Dong ya yomi como telawa meti lao, ya yom I como tela meta kwaro, witong Roma Papa Dushu, Tekeregi, who contributing million a chiel, no do how we to a chiel the Hokera Kakare. Me mano bera nyuta bera loki. Tekara karo mia chiel piera dek uya boro. Ena ye ba wor machano do clear yo. Tekaro kene tia kelutin, jo tia mede kelo. Pien chiene nungo pe yot jo nuo papat. Dong, ana kakara, te kwaro, tiyu kara chiel kede kanisha, te kwaro tiyu kara chiel kede government. Do ana mita mi winge ni, au kanisha ti kede wakara chiel, da inviting jo kene me kanisha,
ame awuotunga pap Wonnyaci tini ni wana jo ti oloyo wir owuodo puonj nyo daro ka okerioro gole ko puonj nyor bedi wiye tientia peny nyogo meta kwaro ame en biro gam e nyim Lango kanino mer romo dong yi occasion ni kitana ko no tiyo kele government karachielle ana inviting assistant RCC Melira City Boni Ferdinand okela lele me bino konya witnessing jama me ana gamo tini dikuni do aweka weke ichawani me nangi loko ginara chiela rio de keta puro loko maybe amia dui togo dakika chiel pendane do no dana dit elo tetieko o do atia ko boni ginunu ginare kalangi tia miti kato du wano chako gi ukelo gi wani kere luoro kere mara o me omiti langi duchido note karachel abonga poka me abera tie abonga da abonga yet abonga jami duchu kare ngeo unu ikarachon itogo de gini togo ikarati jo pero lare itogo na riti jami duchu kupa me togo kobo kwao kwachi botu ba bero kakare so wani komo na haworo ma bero karachel tamo ni o yihani beda ber adan kidada do tunga nen kirini ataba beda ber wan dihini wot ibuje no tamo ni woro o kuka nyomi ngech o kwa consent bot atekere witong te yeyiwa me atinere bin mi service ber bot langi kao ya kanasha o te wona te goto tuke meneno ngo ame miro no tim kunu te duogo ento kwera do ngapira te kadita me jo dujo karo kene jo kena ya ilobo yo abere ni ndwari yo ame anata moni jo duch miro bin kedatia poyo total o tinwa amobero MPs nyoni ministers bi contribution na gino timo meme yo meneno ni kwera ni otuma ber poyo total ministry med gender merik timo memiyo me gazetting institution wani amedo ti official amata moni ni dwario chakari ni dwario no wando ti kom ada do peota moni ngatro pedo anywarwa pe no wanda do loyo kwene la not lem apu mate ko ni naka me obolo kwi yo ti abinu kan ni eni dikuni ana dikere tegere me atek diang kwer kich ame witongero luoni Caesar o machario aloba witong kere tegere mere luoni gin pero modong kien eno chora gini atamni ani ngoba chiente wu ame kelo menene ni yika wora nyim da poya tek aloba witong gin dok ko ni omode no miyo ja kwanyo gi kom tegere ko menati akwanyo gi kom pipe lobi kinala amito so gide no handing over chene dok borakan dong me community kiakere moro jem apana na pe rekodere ti tegere mea a witong moro chiel chinje witong ere peno ti akwanyo chene ngada meri ko piem kera witong ka ringu kelo bi chulo chene go a witong cha te mugre dok ikome biro timo chulo chene bino chulo so pressure ti lao so bedo pressure modo bedo pressure al luak melao do ana mita pu wate una ateko diang kwer kich wano bino yobo receipt out a miyu you know kana wan receiving na man duong bosco gwange dollar bino nang choyo receipt medok ka wano gamo tini e ka out a miyu dong amito ni we hakwa adit RCC me lok kuna mita mi ngechu ni chawani chaka woro cha bichiel jome security who taking over security of Wonnyaci Royal Guard wano gami bon mon yoti do pacho kucha enana lokedo ni ka ngato poti wiye wili president pe abino nyonu ngwala mola ma chak chawani eta woro nying jo chwalo ko nene nyiu yugi gi nyiu ngora gi joda we covering president yi occasion tucha ngwen me wor wano no report ame ya Kenya ame relo dinga mogo bino mere ete capacity mere omiro ni office me foreign affair me Uganda kubere kede foreign affair me Kenya yen ka bino welo no gwako lawano modo ni abere state vista me wan to kwayo ni
ka en otuno Anguoto Entebbe ginta ya gina duong president me Uganda out etuno kan so yikati awuota ber do duong kuch apoyo apoyo twal me achiel mitoni odwok puoch e leadership me Lango Cultural Institution an nyabedo Boni Ferdinand Okela Lele abedo assistant resident city commissioner Melira ba war or RCC karachiel kred team memony or taking on an engagement karachiel kred Wonde Wonnyaci as we wait for the position of the court tomorrow. We are still committed as a security team in ensuring that we have a peaceful coronation, but also we have all the support that it takes to have this peaceful. We want also to thank the coordination in Ibuje, Lira, and Notuche. All these DPCs and the security organs are in charge and taking responsibility of what it takes for the three programs to be successful. When anabo lao, achala tin lao tieni, pero tiginora pire tek alo note karachiel kre kuch. As security, we are committed a unity. Now tigeni kat dihi position na koro katu one war that position ame konyowa me fostering unity. For now, so far so good in Lira City. Apoy. apoyo te Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.